Rigiriro-ini runyanjara-ini rwa nyamu rwa Masai Mara turacemania na onjoria a indo itiganite mari macaria-ini aria makoragwo mahocetie mwihoko wao kuri agendi aria maracera guku. No tungung'ang'ana turang'ang'ana riu kahora kahora uguo no gutire na biacara iyo muno tondu ageni matiroka. O ta onjoria aria angi ona aya no marakaithukia ria mututhuko wa murimu wa COVID-19 na nitukoretwo ri ihinda riritu muno tondu gutikoretwo na wira ni undu wa maundu marari kuma corona. Mwihoko wao munene ukoragwo uri kuri agendi a kuma nja wa bururi makiria ihinda-ini riri makoragwo magicera runyanjara-ini rwa Masai Mara kwiyonera thama ya ngati. No ni twenda riria kwina thungu to muthungu nake agura ni maguraga wega ni matwendagiria ni matuguragira bei njega. Life must go on. We can't live in fear. I think if we live in fear, then that's how terrorism wins, and we can't let that happen. No riu ni maguthitwo igutha ni thirikari ya Amerika kuma yarutira mukana raia ayo matigacere bururi-ini kumana na itumi cia uhaku wa ugitiri na mututhuko wa COVID-19. Riu ihinda-ini riri ni undu wa travel advisories icio ni gukoretwo ageni magakatika ugakora aria maroka no a Kenya ni Kenya tu ona thungu aria Kenya nio mara travel riu maita maingi. Hiyo travel advisory itani affect sana kwa sababu bila wageni hakuna vitu za survive hapa na wakuwa wachache hakuna biashara. Riri ari ihinda riao ria kuria na gaciko marahoya thirikari ya Kenya yunanire njung'wa na ya Amerika na cieherie mukana ucio niguo matikorwo ni kimera giki. Hii ndio peak season yetu. Tunaomba tu serikali iingilie kati kwa sababu kuna ile issue ya advisory iweze kuintervene na mambo yetu ya US. Kama si Americans hatutapata faida. Na pia najui kazi inalisha watu wengi. Raia mabũrũri mangĩ aria magendete guku maugite Kenya ni bũrũri mwega wihuirwo ni thayo na ni makenereire gukorwo guku. Kenya, we have been in Masai Mara, we have been in Naivasha and Amboseli National Park. We feel really safe here in Kenya. Really interested to see how things are here. Very interested to see the migration. Life goes on and we want to see life and enjoy life. Bururi wa Amerika urarutire mukana ucio kiumia kihituku ukiuga Kenya ituikite gitumiro gia COVID-19 kuri na uhaguku wa ugitiri ito ici githarikira kundu gutiganite mahinda kwa mahinda na andu kunyitagwo migwate. The issue is because of COVID-19, the fourth wave. Measures we should take is to wear a mask. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Winnie Kimani.